Mi postojimo radi naših nepokretno, teško pokretnih osoba oboljelih od multiple skleroze, također i služimo za pomoć našim pokretnim osobama od multiple skleroze koji boluju na području naše Vukovarsko-srijemske županije. Imamo 53 osobna asistenta, imamo zaposlenog vozača, imamo zaposleno fizioterapeuta, imamo zaposlene 3 osobe u udruzi koje rade u kancelariji kod nas, koji pišu projekte i provode projekte, od toga su 2 osobe s invaliditetom, ali ne boluju od multiple skleroze. Trenutno društvo multiple skleroze ima 83 člana. Naša članarina košta 15 eura godišnje i naš član je dužan da plati tih 15 eura i ima pravo na uslugu prijevoza svaki dan ako treba. Donacije kombi vozila koje su mi dobili od Zaklade Novo sutra došlo je sasvim slučajno i iznenada. Ni mi se nismo nadali toliko. Znači vozač nam sad radi zaposlen na 8 sati i što se tiče vožnje imamo i kombi je u pogonu, to jest non stop, maltene svaki dan je vani negdje nekog vozi od naših članova. U svakom životu se suočavam s jakim bolovima, tremorima, spazmama, glavoboljama. Onda kad se izađe malo se opustiš i onda zaboraviš malo na to sve bolove. I tu se nasmiješ u društvu i opusti se. Da nije bilo društva, ja bi davno putovala. Ili bi bila u krevetu biljka. S obzirom da mi je ruka oštećena, nisam mogao voziti obična kolica, gurat se, već sam morao motorna. A motorna su opet zahtjevna, potrebna je prevoz veći kao kombi vozilo. Kako je to sve napredovalo, bolest i to sve, onda sam sve više i više dolazio u udrugu i tu sam našao svoje zadovoljstvo neko i tako da. Završio sam u kolicima prije 4 godine. Nisam se mogao kretati, ići po doktorima, raznim aktivnostima. Nisam mogao ni dolaziti u udrugu na kraju krajeva jer nisam imao prevoz. I onda smo dobili kombi vozilo koje je dostupno skoro pa 24 sata. Nije, ali tako ispada, kako god da se nazove, uvijek je tu. Aktivnosti fizioterapeut koji je svakodnevno tu u udruzi. Imamo jahanje, imamo aktivnosti EMET terapija i boven terapija koja isto obavlja fizioterapeut koji je stručan. Kod nas su svi u stvari u udruzi stručni za svoj posao i dođe kombi kad zakažemo termin, kad imamo termin, dođe kombi ispred kuće, pokupi nas, doveze, vrati nas. Ne može biti jednostavnije i lakše. Kombi vozilo koje smo dobili od Zaklade Novo sutra nam život znači zbog toga što smo aktivni u svemu i obavljamo sve aktivnosti kao normalan i zdrav čovjek.